pulang pasok mo dili ko kerajo iba na capek banaras wow biwa ni dibuhi kayo. Iyo mak. Hawi lagi. Mama, dua nisul tu mak. Anjir mak. Nanya. Sul. Thôi mẹ. Am ơn rồi mẹ. Dari mana kau? Dari sawah mẹ. Memang cari Sarawak gitu emak. Di tengah kala. Aku menganyam cari Sarawak gitu emak. Jadi Sarawak menganyam yang pola. Mencari Sarawak menganyam yang pola. Kok kalau mencari Sarawak di pasar uangnya? Dari sawah mẹ. Nak ani Sarawak. Oh. Dari mana? Dari sawah. Dari sawah, bilangnya pagarago. Wala. Ya jangan berang pulo kau, beko capek ya kau dinya beko. Lama ngako tadi. Alamat yang. Badiyang kece tengah sawah. Badiyang lo kece angnya pagarago le yang. Siang kece. Siang kece na badiyang do. Labarau mua padi kau gini itu. Dia labas siang aja kau. Anak ngomongan. Oh, lah 2 bulan. Ayolah nek. Isul buang. Yo. Sama mata. Ayolah, elo aja lah ya. Ang jana cocok mana pagara orang lain mau di itu. Tuh kok dikutuan di orang lain, beko tuh manduang semua duit deh, baru tahu. Astagfirullahaladzim, jangan sampai amakku yo bana kato-katonya yo. Kalau sampai yo buyang bisa ada baranak bercucu mak adenya roh. Amit-amit cabang beol. Astagfirullahaladzim. Amit-amit cabang beol.